ya malome ka kapa le gona na ai ke rena ba a re lebogeng ya ke a go ko ba swere ka mo no man bana ba ba swanetše ba kry-e melaetša moroka ya ba tsebe gore bophelo ga re phele temporary ya re phela permanent ya wa bona ge e le gore ga ba go kwa se se nkgatlhang ke gore mantšu a gago ba kwa ngwaga ka moka o ba fa maele e ba o ka re wa bapala kganthe wa rereša jwale ba swanetše bana ba gabo rena gore ba tikemišetše godimo ga dithuto tša bona ba swanetše malome ka kapa ka lebaka la gore thuto magagešo ke lesedi thuto ke bophelo ge ngwana a ithutile ga a phasitše matriki kwa gage matriko ga a phasitše ka dihlora ke tša gage hlora tše di tlilo gola ena e di tlilo thuša ena ene ka tšona re ka phediša bana ba gabo rena re ka tsoša malapa a gabo rena jwale a ke tamiše magoši ke tamiše baruti ba porofeta ke dumediše mangaka a setšo malome ka kapa ke kgahlile ke maele a gago kudu ge o ntše ke ntše ke le mo tseleng ke theeditše radio ke go kwa o ba neela maele bana ba sekolo a ke lebogeng mathitšhere ka moka ke lebogeng bommemo ke lebogeng hlogo tša dikolo di-principala le mmogo le bašomi magagešo le šomile gabotse le berekile ka maatla ka mokgwa le ka kgonang le berekile ka maatla ka perekišano ka maele le go ikgafa ka mokgwa e leng gore le lekile ka gona batswadi ba ka le berekile bana ba sekolo malome ka kapa ba swanetše ba ithute se sengwe gore mathitšhere a rena a gone jwale bommemo ba rena ba gone jwale a ba sa swana le kua moragong ba bereka le matšatši a e lego gore ga ba lebelele tefo godimo ga ona bangwe ba šoma disontaga bangwe ba šoma ka mokibelo bangwe ba šoma bošego e le ge ba nyaka gore bana ba phase ba ba fe di-result tše di guti gore sekolo se kgone go ba le di-result tše di right so ka kgopelo magagešo bana ge ba re ge ba itla sekolong ba tikemišetše mathitšhere ba tikemišeditše ba berekile kudu ka mokgwa ba ka kgonang ka gona go ruta ngwana go boima go ruta ngwana ga go bonolo go ruta ngwana o e leng gore ga a tikemišetša go nyaka sekolo go boima gobane ka gare ga thuto ya go ruta bana gone ditšhitišo e le go ba o e le go gore ba fela ba nyaka gore dilo di seke di a loka di a sepela gabotse jale ka go rialo malome ka kapa ke a leboga bana ba ba phasitšeng re a le lebogiša magagešo le fihleng di-university le tetshwareng gabotse le tseneng dikolo ka mokgwa wo e le go gore batswadi be ba lefa maele ka gona ka lebaka la gore university ka bo yona malome ka kapa e na le challenge ka lebaka la re o thoma go bona bophelo bo bongwe bo e leng gore no ka bo wena bjale mme a gona koko a gona malome a gona tate a gona ke wena le rumo le buka o gamma gampo jwale ge o tlo fihla kua o kry-a e le gore no bale o ka re ke ne freedom mo nka dira se ke se nyakang o ka tla wa kry-a e le gore no o tlo tetshegiša ka batho ene se segolo malome ka kapa a ke iše molaetša ke gate mola o gatileng gona godimo ga bana ba e leng gore ba thitšitšwe ba paletše ke go phasa bana bešo ga se mathomo ka lena a se mathomo ka lena mo le thitšitšego gona boelelang le tlilo phasa tsamayang le yeng go leka gape e tikeng gape le tlilo phasa ke rialo maleka ga se magona ke go bueletša magagešo gomme o tlo bona o tlo kgona go phasa diphosong tša lena tše e leng gore di bileng gona ngwageng wa go feta le tla ithuta tše ntšhi gomme la bona godimo ga tšeo le tithutileng le thoma go atlega batswadi ba swanetše gore go bana ba e leng gore ba tsene mphatong wa marematlou ba tloga ba tepha nako ya bana ba bona batswadi šetšang bana batswadi e bang le bana ka mokgwa le ka kgonang thušang bana mo go kgonagalang ka mmereko wa bona wa sekolo bana ga ba ye sekolong and then ba kgone go phasa bana ba tla ba be le bokamoso bo bokaone bao e le go gore ba paletšwe dikolo tše e leng gore magagešo di lekile fela di-percent tša bona di fasana ga di lekeng magagešo a di lekeng gore bana ba ba matric go kgonagala kore campaign o thoma January fele December bana ba bana ba be le nako ya go dira mmereko wa sekolo and then le tlo bona
le tlo ba le tše di botse le lena jwale ka go rialo malome ka kapa ke be ke ba leboga ka mokgwa ba šomileng ka gona ke bone dikolo tše ding dintšhi tše 100% ka mola la tseba banna go ntšha 100% ga go bonolo go bontšha gore mathitšhere ba šomile ka thata go bontšha gore bana ba šomile ka thata go bontšha gore bana ba bile le maikemišetšo and then bana ba kgonne go fenya ntwa ye e kgolo ba e fentše ke January ke nako ya gore motho mo le mong a itukišetše go ya ka gare ga class ya gage go sasa dikolo di a bula semmušo magagešo ba nna tekemišetšeng go phetha ditaelo ke go itšhireletša ke go kgafa tše dimpe tše di tla go pallišang gore go bala o no te kry-a o nne le malwetši mola le mola ge o bala go no ba le tše di go šitišang fela magagešo buka e a badiwa gomme buka go e badile wa kgona go kwa wa kgona go kwešiša wa kgona go ngwala seo se kweleng ebile o se kwešišang jwale bana ba rena kgolofelang go bala dibuka tšeo ge ba lefile tšona le seke la fitlha gae la diphuthala ya go bapala go ne le nako ya go bapala ge dikolo di tswaletše go ne le nako ya go bapala mo e leng gore magagešo mathitšhere le bona ba tlabe ba dutše ka gae fela go ka bona koloi ya thitšhere e tla sekolong go ra gore thitšhere o tletše wena gobane ge o ka se ye sekolong thitšhere ga a tlo tseba gore o bereka eng mara go o ka ya sekolong thitšhere o tlo tseba gore o tlile go ruta eng ka kgopelo bana bešo ngwana gore wa phasa re bona January a go thuše sele go kry-a go swanela ke school uniform mara dibuka tša gago e setse di botse go swana le school uniform kere o a innega mpe mara dibuka tsona di a gana malome ka kapa no a go nyakege sowe so betha motshetshe and then le dibuka le tsona di sepela ga botse so ba berekile malome ka kapa ba berekile thata taba tša rena tša bošego ba lekgono ga dinape di thome ba re bile tše balli ba rena re tswele pele malome ka kapa ngwaga o thomile gona so ngwaga o thomile magagešo ke di 14 le kgono go sasa ke di 15 ba di 15 bala ba thoma ba gola ba thoma le ngwaga a re lekeng ka mogore ka gonang ka gona gore dilo di kgonong go loka di be ga botse no re bapa dikoša malome ka kapa and then re tsentšhe balli ba rena a ka nnete ruri ka nnete na o rata seo se kwa go mo seale moyeng se go o na le ngongorego mabapi le mananego a Motse Community Radio Station bolela le rena go ba gopola gore Motse Community Radio Station ga e phetagetše disebišo tša yona re tsebiše ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lesomesela morago kwa seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Elandstorren 0485 goba emailing ye martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšena molaodi nomorong ye 076 1301 705 goba go 013 944 8901 gomme re tla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highveld Park 0169 goba nomoreng ya mogala 012 568 3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za a o na le mathata a selapa malwetši a go fapafapana go akaretša le a bong Profesa Ngaka Moremi Tloja Baroka o gona go go thuša. Profesa Ngaka Moremi o thekga dikoma le metsi ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupje, sendau, sepedi le sekereke. Ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa. Yena o hwetšagala house number 23 ga Matlala Ramošebo kgauswi le Letamo, Marble Hall 0405. Ge o nyaka thušo o ka letšetša Morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862. Professor Ngaka Moremi Tloja Baroka.
MLP Rest Easy Funerals ke legae la ditirelo tša go fa khutšo ya monagano go o lahlegetšwe. Dikaba tša rena ke tša balapa ka moka go fihlela go maloko a 10 gomme nako ya go letša ke dikgwedi tše tshela. Re fana ka tirelo ya poloko ye e feletšego go akaretša le difatanaga tša balapa, dijo tša go fihlela 4,000 le mohlagase wa 400. Gape go na le airtime le dikapeišo go diplane tšeo di ikgetšhilego. Gape re thuša le ba di-society tša polokano, ga gona joining fee. Ditefelo di thoma ka 100 rand go budget plan, 180 bronze, 210 silver, 240 gold, 280 platinum, 310 premium, mola exclusive plan ele 380 fela ka kgwedi. Re na le di-branch mo shop number 2 Kgobokwane pele ga molo. Gape le madubaduba kwa Mhlanga, Marble Hall le Falbanka. O hwetša tshedimošo le letša 067 111 9741 le go 076 809 2046 le go 082 549 6996. MLP Rest Easy Funerals, we care for you. Selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. Bošego le mosegare ka le ka kae re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. 96.3 FM. Ikangala District Municipality dula le rena MCRS 96.3 megahertz. Capricorn District Municipality dula le rena MCRS 96.3 megahertz. Sekhukhune District Municipality dula le rena Motse Community Radio Station mogwera wa gago wa potego. Theeletša selemo gotlhe mo o leng gona etela www.mcrs.co.za. Nakayela yitlile swela wele Nakela bari ya fodisha ka nnete swela Nna ke na le bohlatse ba yona nakayeo Bari dula ka thoko ya Limpopo ga Matlala Ramoshi Bari ke tloutša baroka Ba ba motsebang bare ke ngwana tloutša baroka Umulela manaka umulela Sewela la wele diwe Sewela wele diwe Umulela manaka Kina liniti kiadu Kina liniti yadu Uri polo rito yuwechi Emelela rito Emelela rito Robo natu
ya re kudu go bona re babedi a tšentša ipuelela godimo ga mo a ntshenya leina a re ke kolobetsa dikobo ga ke rote ke ya tshela hei kudu ntshukile batho re babedi ela unkuti babedi ai tšentša babedi unkuti ke ne ka rwala dithapo ka leba ko bokhudu ke retisa karabo ya a simolola go shebašeba hei bana le se ka re ke mone ka tse di ja bogobe ka kopiwa ka wela fatshe ka re ke mone ka emele a theoga a tswasia ga ke go tshepe wena kudu 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 kudu segane ka kobo kudu segane ka kobo kudu segane ka kobo kudu segane ka kobo o noga ya thogo tse pedi kudu segane ka kobo o lemenemene kudu kudu segane ka kobo o letsipa kudu kudu segane ka kobo re babedi ela uka babedi ai tšentša babedi sele sa babedi wena kudu ga ke go tshepe 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 ge wa ba go mogwera a feleletše ke data goba a le offline rena dula re ena le wena mutse community radio station your friend to lie on yo mogolo goba yo monyane le mogwera wa gago mutse community radio station 96.3 your friend to lie on dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fitlha la bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego gare
ba sekolo ba e le gore ba kgonne le ba e le gore ba paletswe a le gona ka fa le batswading a re ya le bogahle moroka go mentle le go senya sebaka ba gona balli ba rena mo ke na le bona fa go ne ntho nngwe e ntšhala morago ka mo go nna ka mo go ne ntho nngwe e ntšhala o bolela se se le tshwenyang se segolo ke gore le tlile mo le tlilo nyaka thušo re tlo le fa yona bagešo ge le re botša dinnete le tšeo di le tlaišago ka gae le kae batswadi baka re gona bana bešo re tlo boledišana le mang bošegong jwa lekgono le kgaetšedi ya ka re tlo bolela le wena se se ke mang o tswa kae gae batho ka moka ba batheletše MCRS a mmogo le ka kapa le Dr. Moremi ka leina ke nna Sophie ke tswa ke le Moteti Lebati Sophie Nkadime Moteti Lebati ka Moteti Lebati re a leboga abuti ke mang abuti ke Kanunu Nkadime mang Kanunu Nkadime Kanunu na le lengwe ko wena mang Filimon wena mang Filimon o Filimon Filimon ya thunya Kanunu ba awa a go ke rena le lengwe ke mang o kra le la bo Kanunu le o kra ile la motho wa gage ba bitsana ile ba babedi ba le gona mo go yena khaitšedi ya ka ntle le go senya sebaka ngwanesho ditaba tša lapa la gago la geno mathata gona a tseba go wena o ne o dula tabeng ga botse ntle a le go tshoga o ne o dula tabeng gona Professor Moremi mo tše e leng gore o a di ikwa ge o hlalosa gore tše ke department ya ka o tlo mmona ntše a kgotla laptop mo la ntše a ngwala o ngwala tše e leng gore o a tseba gore o swantse a tla go thuše ka tšona o ne o lokologa o thekge ditho o safe ga gone ntho e ka diragalang banna bao ba bonang ba tsamatsama ka mo ke crew ya Moremi re bereka le bona ke bona ba le thušang go hlakahlakana gore o nyaka metse ke bona ba go tlela metse go swara ke badimo we wa fase ke bona ba go tsošang ge e le matimone ba go rapelela jala go le molato ngwanesho ditaba ke tša gago di tseba ko wena gona ka mokgola o ile ngwa ntlhalosetsa ka gona go tloga kua morago le lekgono ge re bolela napile o ne o tla le tsona step by step gona ka mokgwa thobela nna ke tlile mo ke tlo gopela mae ele ke tlo gopela thušo go Prophet Moremi by fire by force ya ke ena prophet o go ria bansese be ke tlile go gopela thušo mo go wena ya e no gore mabapi be re tlo gopela thušo ka lebaka la tate nako a sa phela ya bale no tate o robetše okay so rena re tswa re le from Stompo re khuruga re ya Moteti tlohile Moteti ka 2007 ge re tloga Moteti ka 2007 re ya Moteti mma a re botsa re bana ba ka a re sepeleng ka baka la gore mo a go sana bophelo a ra motseng wa Stompo so ra total mma le bana ka moka ra tsamaya ra Moteti ge re fihla Moteti a ka no kwa kholo ba phone ke le ka re ke le mmerekong tate ba ishwa le ka mo sepetlele ge tate ga ishwa le ka mo sepetlele aowa a feta mo ke soreng letogo gona ga a fihla mola ke soreng letogo gona wa ema mola wa dumediša ga a fetše go dumediša a fetša mo wa thoma wa lla wala ke re ke tlogela sebe ke seswere ke se bja fatshe ke a kwa go tate ke a mo tšeakela lena kwa khoneng ke re tate bothata keng o bula maoto wa mpontšha gore ngwanaka ngwana maoto a ka rurugile mmele ko mogolo ke phala le ko go apara ke re bothata keng gore le nna ke sebe ka baka la gore ke tswa ka mo sepetlele ba mpotša ba re a ke nna bothata
ke no ba ke ne le metsi a mantši tota gore ke teka mo sepetele ba nthuše ao a fetša moga sebe strase ka re tate ka re ge ke tšhaiša mmerekong e le tšatši la ka la go gola ka sepela ka ya stompo ka go motšheka ka re tate ke tlo go tšea ke tlo go iša filotsoko ba re ba thuša tate a dumela go sasa ge ke tlo mo founela ke re tate o mene namela re kopane pleke so tate a gana a dula fatshe a wantše nako e ya pele aowa ba re botša kwa stompo kwa ba re awa mogala bo pala ko go emelela o pala ko go tsoga mo mpeteng awa ke nna ola ke founela cousin o mongwe wa ka ke motho wa kereke le ena o thuša batho awa ga a fetša mo kwenampilo wa ya ka kwa stompo o mo tšheka wa mo phethela ditaelo o ba kaone so ga e ba kaone nampila fetša mo kwe awa tate mafelelong ga a phetha ditaelo tšela ga sano wa di tlogela a fetša mo kwe awa ka baka la gore motho o go botša diphiri le makunutu wale motho o re o ria bang ka baka la gore nna ke moretše ka morala ka re nko chifte mo stompo tata re tlo go nyakele pleke ka mo motete a re nna ke tlo laola ke ngwana ka motsong wa ka a rela nna so nampila fetša mo kgwenna ka gomola ka rutu awa ka tšwa mo go ene awa nenneng ke kwa ba founa ba re o dutše ba re ke 3 weeks a le sepetlele and o founela o a mošimenyana a ba mmotse ba morala ba re gape tata go šwena ka mo ebile ra mo discharge mo sepetlele a ngwane wa sepela wa ka kwa sepetlele ga a fihla ka kwa sepetlele nampila fetša modinese ba mmotšiša mogala bo ba re mogala ba le go tloga mo wa kae a rena ke a stompo ba ra gona mo yang ngwana cause ka kwa stompo gona motho a tlo go tlhokomelang a wa tata a fetša moke a wa buta ka mogolo a founa kwa gauteng a re go mene tate la moša remiša motete and gore re motho tšheka kwa kwa sepetlele ka kua remišitše motseng wa mma a o dula kwa matšatši nka re nka gore o feditse 2 weeks a dutše ka kwa gae a ntše a bajwa re mo hlokometše mafelong a re mo gore na re ke gopela gore le nke le nyakele stene mma ke ga monyakela stene sa ga se gona ka mo motete le bati ke mo a hlokofetšeng gona re mo robadišitšeng gona ka kwa motete robadišitše ena tate ee ke mo a hlokofaletšeng gona a nyakile stene sa gage cause o ile a re ena motsola nako la a bajwa ka kudu a re ena a sa go nyaka le stompo o nyaka re monyakele motse mo motete ra monyakela so stene sela sa kwa stompo ba re bo se rekišitša makhelwana gage bela makhelwana gage no re mo rekišitše sona stene seo bale mo stene se sa tate sa gone bja sa mo motete le bate ke mo mogala bo re mo retše ra re a re agele motse gona ee okay ee mama go kae mama o gae o lokela ke eng wena mo bophelong sese a na mo bophelong ga go loke selo go diragalang ka bophelo ba gago nna kore sentse from ke sa lo monnyane ke sa tswa ka mpeng ya mma ee kile ka ba kore ke a tlaišega mo bophelong cause kile ka re ke tsena sekolo kore ge ke swatse gore ke ngwale kore ke no ngwala mara ke sa kwešiše gore ke ngwalang re botsa ga botsengwaneso o ka re ge ke santse ke no ngwala re tlo tšea gore mo gongwe bo santse o ngwale wa ngwala awa kore kile ka re ge ke bala mara ke a bala mara ke kwešiše ee bala ge kore ke no ngwala kore ke a bala mara ke kwešiše ke no ngwala mo fase e ke bona gore e tswa ka mo monaganong wa ka o ke gore bo ngwala mara o sa ngwale tše e leng tsona so awa go na nto e ntokelang le mmereko lona gona a ke na le ngwana o ne mengwage mekae no ko swara 37 years o swara 37 years ee bo malefo ba gona ee nka no re gona marao kgaitšedi yake ga a le gona o gona ga a se gona ga a gona a se bothata gore a gona ao yena o gona mara go no swana okay gape go theeleditše a wa nka thetša a o ikonile wa thetša ka gore wa tseba re go tla wena a tsebe selo eba se se wa tse radio e thetša ke batho ba kae a go mmene ke go botsa a e thetše bele ba mo founetše ba raga ao sesi wa o sa tšee monna ga go serious so nna ke kwešiše ka baka la gore ke tshwenya kore sentse from ke sa lo monyane ke tshwenya ke nto ba re ke tokološi ya e robala le nna so dilo ke tšaka ka moka tsona a di nlokele and-e nako e tate a sa dula mokgwe re mo tlhokomela kore ke nna ke mookile mogala bola o sena wa nthušang
a pala ko go tsoga mo godimo ga mpete mafelong ka ba ka mo tšea ka mo thiša ka kua gae ka kua ga moremi so nambila fetša mo ba mo thuša bona fetša morago ba lena re ntse re mo phetela ditero bona mafelong ra mmona gore ka baka la gore nna ke a palela le mmaago na matlao ra re mo tšea re o mo robadiša ka kua gore ba mo phethele ka kua jale ra miša ka kua gae ka kua ba mo phethela for matšatši a mabedi ka lela le latelang e be ile la gaga ga ga botate ke kae ke Bushbuckridge ke bush kwa nkadimeng kwa ga Mhlaba o ke Mhlaba o berekiša fanitše pedi o papa gone fanitše pedi ke thete la Mhlaba ya thete ke a opare ke a ga bommage then Mhlaba ke a botata ke a tataga all right go ra re papa go kwa ga Mohlala all right mama go nyetšwa kere ga a nyalwa ka nako le boloka tate ba botate be ba le kae ba segona le ba boditše mara re ba boditše le nako a ba jwa tate ra re ngwana bolena go a baja le ga a tlhokofala gape re ba boditše ba setle ba setle okay why mama a se atla mo nna mma o re na ka se kgone ka baka la kereke ya e tsenang o re batla mo kwa mo radiong ga gomene a fetsa maga a fitlha ka kereke Mamohlaba tsela ba re gomene sepela o ye gae ka baka la gore bane o sepela dingaka alright wa tseba malome ka kapa ke rata go no lemoša batho se sengwe sa gore wa bona rena dingaka re tiketlile gobane ga re ganetše motho gore a e kae nto re e nyakang ke pholo lapa la genu se se le nne le bothata ene dilo tše dingwe gore di senyege ke lebaka la gore ka lapeng la genu mama go neelela lena le mo go nyakegang yena wa nkwešiša taba lena ge le bolela ka tate ke a e gopola le katane le papa go le ena mma go le nantše a le gona mara e le lena le bana le ema le yena go ne mo gongwe mo kerekeng ke ne nneta gore a go ne moruti goba bishop a ka go rakang gore bo tšere monna o ile go mo nyakela pholo a gona wa re swanetše re ganetše batho ba fola na ge molwetši a go palela o ne le right ya gore o ka mo tšea wa mo iša mo o nyakang gona lapa la genu se se le nyaka go lokišiwa ka nnete ene ya mathomo ye nyakang go lokišiwa ke taba ya mamago le ba gabo papago go ntse le papago ga a nyala mmago mara papago o boloketše mo ene ba bo papago be ba se gona le ba boditše bolwetši ba tate ga batla tate o ba agile kae o thuthile o agile kae gone jwale ba bo tate ga ba itsebe ebile ba tsebe le mo ngwana bo bona bolokilweng gona so o tla tipotšiša gore a na ke lona lerato le e leng gore re tlo gahlana le lona na bana ba gabo rena ge ba ratana le basadi ge ba wela ke mathata re tlo palela ke go ba thuša na bothata ba motho ga a hlokofetše o nyaka ba gabo motho ga a ba jwa o nyaka ba gabo le bana ba tate mara le ka seema eme le tate le ne le nnoši ka lebaka la gore go ne dilo tše dingwe re tlo le botša tšona tše dingwe re tlo re ge re santše re le botše wa tla wa kry-a e le gore no di nyaka yena mokgekolo ka namo gore re botše yena ka gore monna wa motho le malwetši ya gage a tseba ke molekani wa gage go ne dilo tše dingwe papa go lena a ka ba godimo ga tšona re ka se botše lena re santše re botše yena mme ene ge mme a sa re thege re direng ke mo o ileng wa bona go fetšwa go bolela polelo gore papa a ye gae a ye go le botša gore nnete ya ditaba ye e mo jang keng jwale le nyaka thušo le nyaka gore ke le thušeng a ke gane go le thuša ke swanetše ke le thušeng mara fela bothata bo ka gare ga lapa la gabo lena ene mama go lena o godimo ga tumelo ye e rileng so ke tlo le thuša ka go lokologa
mama o le lokolotse a ke re go tla mo ena re lokologa ke boletse le ena mosaga se segolo ke ga ba lokolotse mo ba lokolotse a re lebogege mama a ba lokolotse se se re swanetse re rie gore dilo tša lena di loke ngwaga o thomile o swanetse gore o be le ngwana o swanetse gore se se o be le molekane o swanetse gore o be le ga gago mo ke lefaseng re a phela nako yela ya sepela o nkwešiša ba ba go tšeetseng kgopolo ba go dirang tšona dilo tšeo tše dimpe tša go senyakege re swanetse gore o ngwaga re lwe le tšona dilo tšeo ande re swanetse re nyaketša ba bopapa go lena go fitlhelela re ba kry-a re swanetse re ba nyake gongwele re santse re o nyakana le bona go fitlhelela re ba kry-a cause ka mokgwa re kuleng ka gona ba re ausage gena o sa le ba re ba ka moka bona ba robetse mara ausage gena o sa le gona then ba re go ne le o mongwe ka mo saeteng tše tša mmabololo o bereka diforong ba re ke o mongwe wa family mare ke le ya go traa no ke nagana gore ye a se ntho e tshwenyang re tlo le thuša ka yona re boneng gore re ka dira eng mara se segolo ngwaneso ke go ba le lesea se segolo ke go ba le lesea wa bona go ba le lesea ko o nyamiše dira mosadi kgati e kgolo ya go otla mosadi ke gore baloi ba go etelele pele o palele ko go ba le ngwana ke re o ne o bona batho ba mosere kore pelo e no lla ka mo pelong e le gore a re tsene ditabeng gannyane tabeng ya ngwana o a swara o a lesa goba totally ngwana kore ga o sware ke gopola ka 2018 ka November ka di 7 kile kore ka nore ka October kile ka tshela ke lehlapa yeah so ka November ka di 7 ka re haiman e re ke pregnancy test ke test a wa ke testa ya mpontsha melaine mebedi a wa le ge ke ya clinic mampotsa ba re ke imeng so ge ke tloga mo go nampile ntše nako ya ke sa gopola ka thoma bona lehlapologo a ge ke ntše ke ya lehlapologo kore ge ke testa gape e re one line mara ke iputsise gore gane bothata keng kore sentse yona nako o bone lehlapo ka morago o bone lehlapo ka morago ga nako e kae a nka nore ka baka la gore be e le di 7 nka nore ke bone maybe ka bo di 13 14 somewhere there okay and then o ile wa boela tleliniking wa ba botsa gore gape kile ka boela phumegile ka mo kile ba go tlelina okay ngwana ga se bothata sesine ngwana ga se bothata ditaelo tša mosadi di gona ke dilo tše dintšhi tše di feleng di šitiša basadi gore ba palele ko go ba le bana e ka ba boloi e ka ba badimo e ka ba gore mo go wena mo gongwe a o ne ba fela ba re mosadi ga ne mae a mainafo di-gynecology ba kgona go thuša ka mokgwa ba ka kgonang ka gona gore o feleletse o le right ba go thušitše ge o le motho o ka se palele sekgowa wa palela sedimo wa palela ditaelo o nkwešiša ge e le gore go ne mo go shotang mangaka sekgowa gona a kgona go tsena ba iša letsogo motho a kgona go kry-a lesea le bohlokwa ngwanešo taba e ya lesea santse o e phethele ba ikwešiša ande nako ya gona ke gone bjale ba botate ba tlotla re na le tsela ya go kry-a batho ba ga botatago kudu go seemo se le leng ka gare ga sona akere abuti wena o nyaka thušo mohutama nna nyaka thušo kile ka re ke tsena sekolo primary kile ka re ke ngwana ba utswa puka tšage ya mmetse la English le Afrikaans la Sepedi ba di tšea ba di bereka a ke tore ba di berekile kile ka re ke to di kry-a puka tšeo ke bona bontsho fela le go ntse ke ngwala a ke kgone go ngwala tsogo le ne le go eme ke ngwana ba ka re tšeseng ke ile sepetlele o le mme mongwe kopa le mme mo a nthela re wena motho o nyako buša puka tšeo mara a kgone go reka di buša bua ka re sekolong ke phasitše
ba mpha mendlele ba mpha le 500 ka re tuthu re buane le mamaka re mo re di beile re hutsa le tse di segone ke ne re sa dula storm so sekolo o tlogetse ka grade ma 6 to ke sa lo munya tlogetse sa lo monyana so ga jwale bo rata gore re go thushe ka gore re lekolle molekola wa buka o la ba ileng ba go batsa ka ona and then ge re fetša go lekolla bo go pola go riang go boela sekolong go ba bonya ka go boela sekolo o nyako boela sekolong o ne mengwaga me kae ga bjale ke no 29 o ne 29 a gona bothata felo re tla go thusha dikolo tša batho ba bagolo di gona mo e leng gore o ka tla wa boela gona antone ke ne le bothata ba letsogo to le ne le go babella ka me ke re ke le šao le molaga okay o ne bothata ba mmele a gona ga botse khose go ikhositse ka nako la mogala ba sa phela ka baka la gore nke re be re fela re mokuka re mokuka mo mpeteng alright a gone molato felo ngwaneshu le berekile le lekile ka mogole ka gona le bontšhitse tate lerato le bontšhitse tate lerato ene ke nyaka go bolela taba ye nngwe ya gore ba botate ba ka no bona o ka ra go bohlokwa gore motho a bo bona ga boloka ba se ke batla fela se ba swanetseng ba se tsebe yena motho ola ba sa yeng polokong ya gagwe ba tlo re yalla bana ba bona ka yena ba tlo lenyaka tšatši le lengwe le bitla lela ba tlo patela dingaka tšhelete tše dintšhi kudu ba nyaka lebitla le ba paletseng ko gore bona ba boditšwe gore motho wa phuthwa ba gana go ya go bona ge ngwana bo bona phuthwa ba le rwešitše maemo a even le se la swanela go a rwala a go phutha papa go lena monna mollo mong ga a phuthiwa go nyakega rakgadi age e be yena a mothallang molete mo a yang go beiwa gona rakgadi ya kgera e ya go kgera ka kudirapeng so ge babu papa go lena ba se gona papa go lena o laelela ke ma so wa bona gore ke dilo tše dintšhi tše di diriwang ge e le gore papa go lena le mohlabela pudi ya lekgeswa a apeshe ke ngwana gage a ora gore mo rile dilo ka moka ga gona plan cause ba gabe ba se gona no le berekile so thušo e le e nyakang sese ke tlo le thuša ka yona ke ya go ne nngwe e le hlokang goba di feletše a wa e gona mare nna be ke rata gore go ne le ngwane o mongwe wa buti kwa gae ku re mo retse ra morala ra ratle moko so ngwanokwe o ne le gore ga a robala bošego a lore mabitla bana ba gabo le mmage so ke mo retse ka ratle mo ena a gana ke mo ba tlo le tlhalosetse gore bothata keng cause o re go ne le koko mongwe o tla mo go yena wa mmotsa gore tshweni nko o boele gae bala a tsebe gore ga re gae o rela kae alright kudu tša gage re ka tla ra mo fa maele ga ka tla re no tšhaba go elela kudu ka maele ka taba tša gage ka re go sa o tla tla re lena be le bolela ka nna diradiong mo tlogeleng a bena a kry-e nako a tle re mo tlhalosetše a se ka tla re be re bolela le yena re bolela ka yena radiong fela se a se bonang ke bothata bo bogolo bo nyaka gore yena mong a bo emele a tle a titlela ke a leboga le re emele ka mola re tsentšhe ba le ba bangwe ge re fetša re tlo bolela le lena a ke tsebe malome ka kapa awa ke lokeng thank you yo mogolo goba yo monnyane re mogwera wa gago Your friend to
modimo ntšhireletše ka baka la gore a re phela le manaba a bomeno mašweu a ba re bolaya ba re segiša a se reme a moya ga go tšwele pele go ithobalela ka khutšo ge e le melaetša yona o išile go tšwa go rena a ge re fetša go ekwa re dira eng re dira jwang le nna go ke lana go lapitšeng tše kgolo nna ke nna morwa motšhamaubane ka kapa ya radio ya šibawe moroka ba go rogile kgaetšedi tša rena mo o ka no batamiša wa ba amogela semmušo ke moka kgaetšedi ya rena ka mola a tle a re fegolele se borala ka baka la gore ruri ge ile mampia a re tloga re lapile melala ruri thobela eya a ke go leboge malome ka kapa magagešo ke a le dumediša re a le amogela magagešo Makimadibana ya ge le ka hlaboša lentšwe le tlabe le re thagile kudu la thaga le motheeletše kua gae ka kua magorena ke mang ke Rosemary Baloyi Rosemary ke Maki wa Madibana o wena o Maki all right and then ithuji mama la ke lokisha mo e right right o se ya bua all right kgaetšedi ke mang ka mowe ke Virginia wa Madibane ko Bogonutu Virginia Madibane moroka kgaetšedi a rena mola o bona ke mo ke boneng le go kwa gore ka nnete o bona sešo se ba ba mongwai yeah ge o ile go yena wa re kgaetšedi ka ke kgopela gore o mphounele go sasa ka 10 20 to 10 wa go topa mathata a lena di tseba ke lena ke Professor Mremi ke ngaka borna ya setšo le ya motseba kapa lehlole kwa ka yena ge le tlabe le tlhalosa o tlabe a ekwa le go makatša a kwišang gore jwale mo ke nna konokono ya tšona tše so le seke la šia selo bana ba gešo ye ke chance ya lena ya gore le tepola boleng go tloga mo ga go sane kopano ye nngwe mo ba re tlo reng a re ba kwelela mafelelo re tla be re lebeletše ba bangwe ba ba swantšeng batle le bona batho ba kry-e thušo jale o no lokologa ngwana gešo ditaba tša gago wa di thoma fase go fitlha mafelelong moagišane o tla ba le gona le yena o tla bolela tše a di tsebange sesi le yena o tla ba le gona o tla bolela tše le yena a di tsebang thobela le ka tšwela pele ngwanešo lebitso la ka ke Virginia Madibane ke thomile o lwala ka 2017 ke tshwere ke loto ka ya spetlela ha ke ya spetlela ba mpotsa gore ke na le problem ya hip
a ntse ke ya ba mpha dipilisi ba re ke nwe dipilisi tsela ke se tlhole ke le tsamaisa loto le ke di nne fatshe ka nwa dipilisi tsela ha ke boela gape ba mpotsa gore hipi e ya gobala e ya pele ba mpha wheelchair ba re ke se tlhole ke di tsamaisa le he ke ya kae ke berekise wheelchair ka berekisa wheelchair tsatsi le lengwe ka re ke ile ko ntate o mongwe ke nka dingala a mpotsa gore ke tlo ira accident and then tshwantse ke tle ko yena a ntlhapise bang gasheditse a ntlhapise dilo tse di kgone boela morago ka re ke le ko hae ke tlhoka toilet ka kgopela gore ba nkisa toilet he ba boa le nna he tshwantse ke tsene ka mo kamreng wheelchair e ya thula ba ntwe parking koseng ya thula kosene ka wela kwa ausa ka wela kwa le wheelchair ya wela kwa ke ge ke robega matsogo a la mabedi ka ya ko Mhlanga ko sepetlele ha ke fitla ko sepetlele ba bona letsogo le le one gore ke lona le le robegileng ba nkenya samente ke dutse ka samente o matsogo ha loki ba nkentshitse samente one ha ke boela gape la boraro letsogo le palotlhakana ya ba gona after 3 months kona ba bonang gore le robegile na pile ba ira ba kentsha disamente tse pedi e ba nkentsha disamente tse pedi matsogo a palotlhakana le gona ke ntse ke ya ko sepetlele ke boa he ba nkentsha mo x-raying tsatsi le leng ba bona ba re ke robegile mo seropeng gape ba feletsa ba re monna ba re ke se tlhole ke tsamaya le ko sepetlele ke se tlhole ke tla ba tla mpitsa ke romele bo ausa ka ba ntle le dipilisi ka re mo bona ka re ke kgopela gore le rane di-test le bone gore ke eng e bakelang marapa gore a robega ntse ya pele and then a sa kgone tlhakana he di-test di boa ba mpotsa gore ke arthritis ba re monna ba re ke nne hae ke romela ausa ka ntse le dipilisi fela and then ba tlo consulta le sepetlele se sengwe ba tla re ba kry-ile thuso ba tla mfounela ya ba gona ke ya so sale ke nna ke ba letile a ba foune a ba irise o ne mengwaga me kae ke na le 44 years o na le 44 years o na le bana ke na le ngwana o yuan o godile o le ngwana o te tshepela ka maoto a gago o bona ga botse o titirela ntongwe le nngwe ne ke bereka and then ke kwa o bolela gore ge o be o etswa ntlwaneng ya botsholomare ba go phusha ka wheelchair e thutse kosene wa wheelchair ya wa le motho ba go phusha awa ke dumela gore ga e kgonege ntwe o mara e kgonagetse ka gore e diragetse speed sa wheelchair ga ke nagane gore se ka e ka re ge wheelchair e thitjwa gwa wa le motho a e pushang le motho a dutseng go yona le yona o bone eng goba o kwele eng before wheelchair e tlo thula koseng a ka utlwa selo nna o no bone go direga ke no bone ke ewa fela and then o boletse gore go bile le phiatladuolele o mongwe a ileng go wena a re o tlo kry-a kotsi and then o tle ko yena a tle a go tlhapiše o ile wa ya ne le sontaga ke tepotse gore ke yo ya mantaga kotsi ya bala bokae sontaga o diegile ke diegile batswadi ba kae sale ba tlhokofala ba le ithong
awa ne ke itse mama ka papa ka ke mo itse nna sa le ba family impontshitse ntate mong ba re ke ntate Masilela so ke rile ke thoma go ya ko yena ne ke sa phidile ka thoma ka lwala yena re no phela re founelana so go nwe le mo mmeleng wa gago ke inye berekang ga botse mmele ka o bereka ga botse otlhe o ka kgona go emelela mo wheelchair awa a ke kgone go emelela o na le matla matla ona ke na le ona ke eng ntho e diang gore o se go a emelela ke matsogo a ona bjanong ka gore a ke kgone go tshwarelela and then le meshifa ke sebaka ke ntse e tiile a senke o zama go tsamaya ka di-crutches ne ke tsamaya ka tsona mathomong ba re mo nna ke se tlhole ke tsamaya ka tsona ka gore ke gobatsa hipi tsaka ntle le bophelo ba bolwetse ba gago ka gae go ga botse awo he re ya bathong ba re botse gore awa ko gae ke mo groundong mo tshamekelwang teng ntle le gore bophiatladi o le ba le botsa jalo lena le bona eng le kwa eng a go monate ko gae re tlhalosetse sese a go monate bosigo fela o lla dilo a o twisise gore ke na le dilo tse tsamayang mo dimantlo okay se se ya go kone nko boele ka mo go ga le kopelwana leo le tle mo go wena ngwaneso le dula ka motseng mo tee go njwane ola o ile o ne 44 wena o ne bokae 50 ne mo le tsamaileng gona go ba go nagana ga lena le nagana re problem ya sese ka ba eng nna problem a sese a ke utlwisise ka boanyana ngwanesho le kopelwana le o lebe mo gausi le wena o kgone go agala ga botse ya ka gore ke le ra re tsamaya before a tlo kry-a gore papa hae ke one re re ke yena ke le ba re o na le badimo o tshwenya ke sefane ke sa re ke badimo o tshwenya ke sefane so ntate o a mo kry-ileng re re ke ntate hae le ena o ile a tswa a ra ile mothong kore ke ena le moshimane o latelang nna ba re ke bana ba ntate o la re ena o le haile ko bathong a nyako itse gore o tshwere keng gwa tlhaele gore o a se wa hae ke o latelang nna so a re mitse okay a re gantši ne ba ntse ba mmotsa ka sefane tshwantsanya ke sefane sa hae okay and then ka kua gae go diagalana leraete le thabile le a robala dilo di sepela ga botse le a bereka banna ba gona a re bereke nna ke bereka project ya mo tseleng ya public works re bereka 6 months ra ema a o sa ka o mogolo ke molala ke mo tlhatlamang na bereka so ka taba tsa bolwetse tshwenyang o na le bolwetse ba tshukiri a sa khona bereka ka gore lo bona pila a sa bona pila o dula ka gae le ena re dula le ena a ne motse awa wena o ne 50 wala o ne 44 and then o bolla ka ausa go ile gore le ena o ka gae ka mantšwa maleno ba bana ba motho le dutse ka gae le a buta o salang nna marao ya moroka shidi alright ke a go leboga malome ka kapa ba gesho sesi ge o ba ba re o tshwenya ke badimo ba bo papago ba re ba nyakang a ba mpotse gore ba nyakang wa bona a ke kwane le badimo ba ga bo papa ba go tlaiša ngwana ge papa a tlogela ngwana wa gage a sa mo sapoti
a mo tlogela fela ngwana a tla bua a tla išege go etša wena o le sesia ka ko go bona o tla išega so a ke thabe ene gantši ke fela ke ipotša gore badimo ke batho ba bagolo mogopolo wa bona o tloga o le godingwana kudu go feta o wa ka ba ka se no napa ba go golofatša ba go thoga maoto ba go thoga matsogo ba go dudiša godimo ga wheelchair ba go iša sepetlele wa palela ko go ka kry-a pholo godimo ga moo phoso e se ya gago gare ga balekane ba babedi le go mmago le papago ke bona ge e le gore badimo be ba tshwenya le ba swanetse go thoga batho ba babedi ba seng wena ngwana a ka se tsene ka gare ga mmereko wa gore o swanetse go nyakana le bagabo ngwana a ka se tsene ka gare ga bothata ba gore o swanetse go nyakana le badimo ba gabo papage badimo ba botlhale ge ba nyaka ngwana ba bolela a ba golofatše ngwana a ba thoge ngwana a ba tšee ngwana ba mmea ka gare ga dipetlele gomme a hloka thušo se se go nento e sepelang go wena re rapela badimo ba re ne le tshepo ya gore ba na le bophelo ebile ba ne maele ebile ba bona tše nna re sa kgoneng go ka di bona seemo sa gago badimo be ba swantše ba re botse ba re ngwano ge e le gore papage le mmage ga ba lokiše dilo ba tlo bakela bana bogolofadi a ba re botse ka selo se se tlang re kgone go se thibela o golofaditše ke batho ene batho ba go swana le wena ba bantši ba ba bereka ka mobu wa mabitla gore ge ba sepela ba ba botse gore bothata bo kua ga botate o bolae ko go ya ga botate o phase go mosko wa fola go ne nto e sepelang mo go wena sese mmele wa gago o bonala o boela o e ba ngwana a ke go tsebe mara ke no ba le mono mongwe wa go no nagana gore o mmele ga se wa gago a o fele o a hunyela o hloka thušo ngwe kgolo kudu godimo ga seemo seo le mo go sona go na le sera se e leng gore se a le sahlela ka kua gageng a gone modimo a ka le go gobatšang so modimo wa bopapago a no tšea ngwana wa gaga a mo thoga matsogo a mo thoga maoto a mo tšea a mmea godimo ga wheelchair a mo tšea a mo ria mogolofadi ge e le gore o nyaka jwala go ka tsoga o ya go phasa go sasa o tsoša ke eng mo godimo ga wheelchair badimo ga ba bolae badimo ga se ba bolae ebile ga se dira tša rena badimo ke batswadi ba rena e go ne nto ba inyakang ga ba bolele mara fela tabeng ya balekani ba babedi ge ba tlhogane badimo ga ba seke batla ka baga le godimo ga ngwana ga a ne molato o ne le batswadi gobane ga re tsebe ntwa tša bona so nkebe ba thogile batswadi ba seke ba thoga wena bophelo ba gago sese ga bo sepele ga botse o swanetse o nyake go tseba gore o thoga ke eng gona molako se neng o thutšeng go ne moleko fale go ne nto e go wišitšeng fale yona kotsi e le ile llatswa le ile go ngaka ye e rileng ya setšo e le boditšeng gore kotsi e tla moleko o tla gona mola gona molako se neng gona mola o weleng wa thogagana wa ya sepetlele ba bona go thogegile le e se galegante o thogegile mo e se galegante ke serope le sona se thogegile go ne moleko fale ene a gone batho ba bohlale ba go feta batho ba bošego gobane ba kgona gore go nyakana le se se ka go thušang ba go change direction ba go ishe directioneng e wrong o hlokomela ke mang ka gae ke bo ausa ka le magalwana wa thusa ka
tswalletše mmereko ba go riile gore o palle ko go tsamaya ba go phediša bophelo bo o seng wa swanela go ka bophela bo ke neng le tshepo ya gore medimo ya geno a e netakatso goba a ba ka se thabele go go bona o dutse mo o dutseng gona mo o leng gona sese ke dira tše di ileng di a dula fase di a plana bophelo ba gago gore wo re mmeamo monna wa sepela mahlatsi a sepela dimpho di a sepela tšhelete e a sepela le lapa e le go la mmago bana ba ka mo gareng ya ke o bona ba re go tlotla lenyalo ka mo ge le ka la se tlhokomele ga geno o ka notla ya sebe wena o nne o šubang mogolofadi taba e ya gore le fetoge bagolofadi le dula ka mola gare ga lapa e nyaka ditaelo le phetheng ka mokana ga lena se se le bofileng le bofologe gone ntho ngwe ba e bitša gore ke serunya batho go ka kry-a ba go berekile ka yone ba kgona go betha ka molekwa gore o no ja marapo mo mmeleng wa gago o opele o sa eme ba bantši baswa moleko o ba bantši o ba tšere batho ba segaga bo rena ba pelo tše dimpe sesi ba kotsi kudu ba kgona go no dira gore se sengwe mo mmeleng wa gago se hlakahlakane se go tsošetse di-high blood se tsoše disukiri se tsoše malwetši a mantšhi a di-cancer o kry-e le gore le history ga geno ya gone le motho moteyaneng to eo e thome ka wena ge motho ba kgona go mmetha ka moleko wa go latlhegela ke mogopolo gona gore re ba ka se palele ko gore ba go romele moleko wa gore ba go robe ge ba kgona go dira accident ba ntse ba le mo ba leng gona ba romela magadima a bona gore ba itie batho ba kry di-accident gona ba ka se palele ko gore ba go robe marapo so re ka blame ba sepetlele ra re ga se ba napa ba go lebelela kudu mara fela molwetši o mongwe o mongwe a yang sepetlele a neng le mathata a gore o eteletše ke boloipele batho ba sepetlele ba no mo feta gona mo e se ka thato ya bona e le ka tsela ye motho a berekilweng ka gona gore a seke a kry-a thušo gobane morero mogolo ko gore batho ba go swana le bao ke bakhu ba ba nyakang go ba bolaya ba ba thebole moleko o fentše nagana o dutse sepetlele o robegile ka pain bona ba bona go robegile mo fela wena o dutse ka pain ya letsogo pain ya go robega serope yona nako ela sesubong o dutse mola gone o gona modimo motee ka no ba wa ga bo mmago o e leng gore o ile gana re ngwane wa kao ke tlo molwela go fitlhelela itswa ka mogare ga sepetlele ene gantši le go poleng gore matšatšing a bolekgono di-doctor tša ga bo rena bontšhi ke ba batho baso ba bang ba di-doctor tša ga bo rena tša sekgowa ba tswa ba le ka gare ga dikereke e le ba porofeta ba bangwe ba tswa ba le ka gare ga malapa e leng gore ga ga bo bona ba bereka ka Sesotho ba bang ba di-doctor ba pheta ditaelo so ba no romola ba batamela mo gausi le wena ba kgone kwa gore no modimo a ba botse re no thuša ngwana ya ba gona ba kgonang go fenya moleko o sepelang le ona ba go berekile sese ba go berekile kudu ba go berekile so re swanetse re go thuše re swanetse re ye lapeng la geno re swanetse re ye go nyaka go tseba gore mola kosineng go neng a na go ba ditšekeng a na why ba kgethile wena ke eng se se botse bongwe se ria ka gae ne ke re ntho engwe le ngwe tshwanetseng ke ire supporta ka gore a usa ka o ntse sebaka sena pasa a sa kgone go kry-a mmereko wa bona a go ne nto bohloko ya go swana le gore ba bethe motho e leng gore ke yena a šireleditšeng ka gae ke yena a tlišang letseno ka gae ke yena a tlišang dijo ka gae ke yena o e leng gore a ka tsoša lapala ka gae so motho go ba le pelo mpe se se o no ba le pelo mpe ba tswafe go no bakiša motho go nore motho ko mo kaone o apara bokaone go feta bana ba rena wena o lekile go bereka
o berekela lapa la mmago se se ka morago ga gore o la sesi mmereko wa gage o fele lena ge le nyaka mmereko go diragalang mo go lena nna le ntse ke sa bereke ke sokodisa ke pasa so project e ne e bereka ke ausaka o mogolo a kry-a mmereko wa security so ke kry-a pasa ka 2010 so ka tsena mo projecting e ya mo tseleng yena a kry-a mmereko wa security ke sa kry-a mmereko mara wa tseba sesi se ke se lemogileng ke eng a go kgonagale gore ka gare ga lapa la gabo lenane le diagale ke ntwe teng a le nyalwe a le bereke gabotse le no wela ke dibati le kgobokana ka gae a go be le tswelopele lapa la go no re o no kry-a bana ba kgobokane ka mogare ga lapa so batho ba kgona go ba bofa bana re phela bophelong bo bong bo e leng gore re phela le dira tša rena tše e leng gore di no ba gona magausu bontšhi ba re segiša maagelwane o bereka mmereko mo botse mama mosadi wa maagelwane o fetoga motswadi gore le ge bana ba ka latlhegela ke mmago bona ba tsebe gore mmago rena o gona ke moagelwane o e lego gore re a tseba gore re godile le ena le ka letšatši le la mohlolo lentswe le ko go botšang mama le ge go katla dipolelo go atla ditšhitšhinyo tša gore lelwe ke a go kgopela o se ka tsoga o latlhile lapa le o tseba mathata le mahloko a lapa le mama ka wena le tlo phela modimo a latlhe bana ba gage ene ke nyaka go lefa taba ye nngwe se yona tlogelang go nyaka batho ba ga botata go lena badimo ba bomma go lena ba ne le maatla ge nkebe ba sene maatla go goleng ga lena go robetse masea mantši go goleng ga lena go robetse bana ba bantši badimo ba bolena be bantši ba le gona e re phasang ge le bona go le boima le botse badimo le re re a tshwenyega ka lebaka la gore ga re ne maele a go tswa go botate ndene botate bo papa go lena mo ba leng gona badimo ba ba lebelele and then ge e le gore go ne le botlhoko bo bo santšeng boe bo seke batla go lena bo ye go bona gone jwale sesi ka seemo sela sa gage ka mokgwa a leng ka gona potšišo kore o tlo o nyala ke mang motse wa gage o tlo o wagela ke mang ngwana gage o tlo o hlokomela ke mang sesi ka mokgwa a leng ka gona o nyaka tlhokomelo se se ka mogola leng ka gona o nyaka gore a phetišwe ditaelo ke tsega a phetha ditaelo o phetiša ke mang go bana ka se kgone go te phethela ka boyena bophelo bo bosola bo boima o bele go le gabotse o tlo fetoge mogolofadi gomme o fetoša ke motho a seng a go bopa e be yena a go fetošang mogolofadi a go dudiše setulo sa go phušiwa yena a dule setulo sa gore a kgone go emelela sepela e mo a nyakang ka nako yena a nyakang ditšhelete tšela di beng di tla ka gae sesi a sapotang ka tšona a di tswalele magelwane ge nkebe o le o mongwe nkebe o sega lapa le ge nkebe o le o mongwe nkebe o kgahlana le ba bangwe le dula makgotla ka lapa le mara ka lebaka la gore o kgonne go bona re ke moagelwane ke mmago bana ba o tlile le bona mo lekgono ga se gore difamily tša bo bona ga di bathege difamily ga di thege di kry-e maagelwane a le gona lapa le la bosesile ga le right ga la loka like ba le sentše le nyaka go lokišiwa go ne batho ba bangwe ba bapalela ka metseng ya batho ene ba tšea metse ya batho ba e dira ya bona ene ba tšea metse ya batho ba bea dilo tše e leng gore ga se tša swanela ene ba tšea bana ba batho ba ba dira bagolofadi ba tlogetše bana ba bona bana ba nyaka go bona ba phela gabotse ba bona bana ba nyaka go bona ba e ba le tšwelopele ke ne nneta gore kua le dulang gona gantši mathata go swana le ya a wela go sesi o no kry-a ka nako nngwe nageng ya gabo lena go sokola strata ka moka so a go le bophelo kua le dulang naga ya go swana le ya go no golofatša sesi le re mmona ntše a le so
aowa banna nke re fetogeng se se wa phela o thabisha ke mo bophelong ke no borela wena o thabisha ke magalwane o wa phela o thabisha ke kore ge batho ba kgaola ngwaga ba re ngwago moswa wena o bona e leng se se botse se o se dirileng a se bona no bophelo bo le bophelang banna a se bona bophelo bo le bophelang a se bona badimo ba bolena ba ka se lelahle le nkwe mantšu wa ka badimo ke botate mogolo ke bokoko wa rena ga se bona ba ka ratang gore ba tle ba re golofatše ge e le gore gona bokoko wa rena le botate mogolo wa rena ba tlo re golofatše gona ge ya ba tloge mo maphelong a rena ge re tla tekemela ka borena mara se ke se tsebang a go le motswadi wa ka reng a fetša go ba le ngwana a tšea ngwana ka gano mo roba matsogo a mo roba maoto se se o dirile ke batho se se o dirile ke batho ene ka nako ye nngwe ge o ekwa ke bolela ke re go ne ngwana le motho gapeletša gore go o fela o checka ngwana gago gore ge mmaga a palelwa wena o le monna o ye go kgona go tšea legato la go ba monna gore o re kgone go šireletša ngwana gago nto e diragala mmola go se simola that's why ke re ana papa go ngwana gago o ile go bona ka seemo seo leng mo go sona na nako ngwe o tla kry-a o le monna o thaba le bagwera o thaba le mare ge o tlo bona bophelo bo mma go ngwana gago a bophelang motho wa godisang ngwana wa gago o ka se bothabele e le gore nke ke emola mama ba ga bo mma go lena ba kae ba ga bo mma go ba kae ga bo mama ne ba le ithune le mama le malome ba kae bona malome tlhokofetse ka 2010 mama tlhokofetse ka 97 go diragetšeng ka lekhula mamago mama o kry-ile accidente ba ire ne ba ya lefung le ba kereke ka 16 tša June ka 97 ne ba ya mabopane ba ira accidente mo mloto mama nna sepetlela from ka June until ka di 23 tsa November a tlhokofala since a le sepetlela go na le makhu a mantši ke ne go a bona o kry-ega go ya go bolokiwa ge go swantse go boele morago go hlokofala o mongwe go na le mokgwa wa gore melokong ya ga borena go kgona go ba le mahu ge re ya mahung a le ge re boa o kry-e ba re koloi e bolaile batho dilo tša go swana le tšela go di bona di diragala o tsebe gore gona mokgorong ya ga bomme goba ya ga botate go ne le modimo motee o ba motsošitšeng mmereko wa gage e lego gore a tla bolae batho o kgono ya lekgongwe ya go boloka ge o boa o le tseleng go hlokofale wena beke e tlang batla ba boloke wena go ya lekgongwe ya go gahlana le meloko le metswalle nako ngwe ge re ya makhung a re nyakeng ditsela tša rena nako ngwe ge re ya makhung a re tenyakišišeng gobane ke ba bantši batho ba e leng gore ba hlagetše ke nto mmago e mo hlagetšeng mara fela le fela le gopola lentšu lela le reng le ile la ya go ngaka tsoko ya le botša ya re ke bona kotsi e nngwe le nngwe ye e leng gore ya diriwa sesi ba e hlama ka legadima e le gore bakhu ba ka se tsoge ba bolela go swana le rena mara fela ge ba ka re tsošang bakhu le ba botšišeng gore ga botse go diragetšeng ka nako ba robala ka dikotsi tša dikoloi bontši ba bona o tlo ba kwa gore se ba se bolelang se ba wišitšeng ba bangwe ga se nkebeng se tšere bophelo ba bona mara fela ba speech dira di thabile malapeng go dutše lesego bana ba batho ba lla mmago lena o robetše ka kotsi se se šule o wele mojako le sentšeng ga botse le dirileng batho mo e leng gore le deserve punishment ka godimo mo ga bophelo ba go swana le bola sesi ya bophelang
no ka morago ga gore sesi o thome go bona gore o ka gare ga bophelo bo leng ka gare ga bona ge o ipotšiša gore o ka ba o sentšeng o no gopola eng mara a ke gopole selo a o gopole selo mama go lena pele a tlo robala ga a lešiela mantšu awa nako mama a le sepetlele kudu-kudu ba etela ke mang nna nkile ka ya le setso ke bile ya ka o tšhentšhana lentšu la mafelelo le mme a le boditše le lona o rileng go lena sese nna ke ya ke mo kry-ile na sa bolele kore ke ile e le Saturday ke ile le kokwaka mmele ga mama ra mo kry-a a robetse then ra boela morago ka tlo ya ke le e le manta e ke fitlha nna ka mo kry-a a na ruruhile tlhogo a sa kgone le go bolela then maybe after 2 days wa ya a o sa ko mogolo yena o mo kry-ile a le right na bolela le yena wa tseba before mohu a robala go ba le mantšu a šiang ene batho ba bantši tabe a ba itšeele tlhogong go ne le se mama go lena kabeng a se boditše ausi ya lena a se a le botša o ka yena ausi o teng mara mama a tlhokofala ausi a ka na le mogae ka gore go na le family ya bo mama e leng ko Mamelodi e nngwe ko Ranko ke bona ne ba ya kgafetsa ka gore ne ba le mo Kaufi na le Kalafong nna ne ntse re le mo gae so nna ne re rekile ticket gore mo bekeng re kgonoye re mo tlhola alright mama o robetse mama ba tlile mama ba mmolokile stene se sa mo senyakile ke mmago lena go ba le senyakile ka morago ga ge mmago lena a fetse tlhokofala ke ha bo mama mo re nna le dula ga bo mama gone jwale stene sa hae naso ha ana le sona sala senyaka ka ngwaga mang stene se mama ka re ka mo 93 ka 93 till today stene se go palla le go go nwagiwa one room from 93 till now stene se la go palla go go agiwa one room wa bona nto ke le botjang kere lena ba le eteletše pele ene lena ba le betše le tseba ene lena batho ba ba bone gore ba ke ditšhuana re tlo bapala ka tsona nagana malome ka kapastane sa 93 go fihla now se palela le go go no ba le mokhukhu se palela le go go no ba le one room motho o kgona reka stene beke a be a boa e go nyaka mokhukhu a o bee ka mola a katane le di-foundation le dilo ka moka mara sa mmago lena from 93 ka 93 be ke ne 2 years ke lemoša batho ba bantši ge ba fetša go nyaka ditene ke re ge le fetša go nyaka ditene ge o le mokereki nyaka moruti a se gaše ge o le motho go sepela ya ngakeng ya gago e gaše stenese ge o le motho wa thapelo bitša bathapelo ba tle ba khuname ka mo ba khunamele stenese ka lebaka la gore ge o fetša go kry-a stene a se batho ka moka ba tlilong go thabela seo o tlabeng o se kry-ile ke batho ba bantši ba e leng gore sa le ba beya ditena ebile ditena tšela ka botsona di thoma go foforega di pakilwe mola ba ba bofile gona moo ba bangwe sa le ba tšholola disanta ebile di phatlaletše ke ntho e regang ko gae ya e malapeng a mantši nto ke bolalang ka ona le pakile ditena mola go no tla motho a šunyetša se a se beyang mola a bo a tsamaya wa lebala kore ba go itia ka molebatša ba go itia ka modibu ko gore wa lebala ka ntoela wa kry-a o šetse o lebeletše tše dingwe tša di-project kua o sa tlo o sa lebeletše selo ande gore dilo tša lena di loke e tswang ka mola ga bommago lena e tswang ka mola ga bommago lena nyakang le ge e ka ba mokhukhu le ye steneng sa mmago lena le ka se le kgone lena lapa lela le nyaka ba ga bommago lena e be bona ba le bonang le face tše di-challenge tše e leng gore le a di bona gore di boima
yang staneng sa mmago lena ke sebereke le tlo bona mo tee ba tlo monyala ka kua letsatsi le ya ge lenyalwa ka lebaka la gore mmago lena ka kua a nyalwa ke re mmago lena a nyalwa goba o nyetswe mamago nanyetswe awa go a diagalang ba kgaogana le ntato nanyetse le ena be ba nyetse ka lenyalo la go felelela goba be ba sano ba bantšhidi ne ba ntshitse ba irile semanje sa Setebele go ra re ge ba rile semanje ka Setebele ba nyetse and then ka godimo ga seemo se lena le gatlhanang le sona ba bopapa ba kae ba e leng gore ke be ba nyetse mamago lena ba teng ka lekula mama ba tlile ba tla ba boloka mama awa a batla wa tsa malome ka kapa ke rata go lemoša batho taba ke re ge le ka nyala mosadi le lebaka moremi la ntšha dilo ka mokana ga tsona tše di swanetšeng le motlhang modimo a mogopola o swanetše go tla go boloka ke baka moremi gobane ke bona ba ntšhitšeng dilo ka moka tša go felelela ba tšea ngwetši ya bona so taba ya mama go lena e ne le bothata ka gare ene ke a lemoša batho ke re ka gare ga divorce ge o ka bona o dula le monna a go botša re ke a divorce o tsebe gore wena le monno le robetšeng mpeto o motee gare ga lena go ne o mongwe nyako bolao mongwe a go ne divorce ya go ba le bophelo ka gare a go ne divorce ya go ba le dimpho ka gare divorce ye nngwe le nngwe e ne le lekhu ka gare divorce ye nngwe le nngwe e ne le pain ka gare divorce ye nngwe le nngwe e ne le go kwa le gore o mongwe o swantše a ko bohloko divorce a se nto botse divorce ge re thoma re bolela ka di-divorce kore go ka bona o ne monna go botsa gore monna ko tsentšha divorce kampane go le mosadi o ye go dula rumong goba go le monna kampane o tso ye go dula rumong ka lebaka la re yona divorce o e emetseng o tlatle o e kry-a o jile poison o ntse o le gona ka mogae o tlatle o e kry-a divorce ba go tšhetše ka metsi a go bela o ntse o le gona ka mogae ge motho a re ke a divorce o ra ra a sa go rata so go dula le motho a sa tlong a sa go rata ka gae go ne bokotsi so gona mo tabeng ya mama go lena le papa go lena gore le a tlogane ba a tlogane a le tsebe le gona gore go tlile jwang le ka no tšea gore no ba mo gongwe ke dintwa tša baratani kganthe yena mama go ba ile ga ba bona a nyalwa ba napa ba thoma ba hlamamperefere ba mmušetše ba mo dira gore a boele ga gago ene segagabo rena se re kgadi ge ile ya nyalwa ge e robala ga e bolokelo ga gabo yona ya boloka ka gare ga lapa e tlo hlola mmukubuku e tlo hlola tlhakatlhakano e tlo senya manyalo e tlo bua gape e tlo tsoša bothata bo bogolo ba gore bana ba magarebe ba tlo feleletša e le gore mafelelong ba feleletša ba latlhegela ke mogopolo mosadi wa ileng a nyalwa ga a robetše ga a bolokelo ga gabo mosadi ga a tlhabelo gantšhi ga gabo nka se re ke ile o ile wa nyalwa le mosadi ba re mohlang ba go riela dikapolo ba go riela ga geno santse ba go riela ga gago go ntšwa le lebaka la gore le beng ka mogoleleng that's why ke re le ka segobatše ke sedimo batho ba ba bone gore sedimo sa lena se tlhakatlhakane that's why ba bapala ka lena so medimo a bolena e tlhakatlhakane mago lena o nyetšwe ga mammang o buile ke tsege mosadi ga a seno nyala a boa ka mo gae o boa fanele ngwela o tswa buang ka gare ga yona taba ke gore ge re nyalana re phetha setšo mara ge re hlalana a re sa phetha setšo ge re nyalana re ya kwana re dira majwala re hlaba dipudi re hlaba dikgomo re ya kwana re fana tše re fanang tšona ebile re iša le dithetho bo malome batla ge re hlalana re no re go fedile re lebetše gore ke tselenyalo ke lela re le dirileng tšatši lela ba ga borena ba phasa re lebetše gore ke tse re tlemile medimo wa borena ebile mosadi o filwe sefane then ge o hlala mo o no re ke hladile ke right nna ke boela gae o a bajwa go fihla gae o a hlokofala go fihla gae ba geno ba sa hlaba kgomo gape mola ba ile ba hlaba kgomo gore wena o tswile ka mo ga o sa le wa ka mo wa ga mammang that's why ba re kgadi ge e hladile e paletše ke bogadi re mo nyakela setane sa ka pela
re tšhaba gore ge go ka tla lekhu le go baka bothata ka mogae so mama go lena ba santja re ga fete robala ba mmolokela steneng sa gagwe taba ye e diragala malapeng a mantši nna malome o ile robala malome a ke nna ra bona re malome ga ane lapa re tswa go mmolokela motseng wa gagwe re no nyaka stene ra ria mokhukhu ra boloka malome le golle malome o le motse bana ba malome ba gona bomma malome ba ka malapeng a bona so nako nngwe ge seemo se le so ria ye ka re phedišang ka gore ge re ka re gapeletša gore re mmoloke ka gare ga ntlo ya motswadi ya gage e kgolo re ka ge ke e kgolo batho ba batlang funeraleng ba bone gore ka moko go botse rena re tlo šala mathateng so nto bohlokwa malome ka kapa ke gore sedimo sa ga bo bona se tlhakatlhakana kwa ola o nyaka papage o le yena o tla nyaka papage ka mo mma go bona le yena ba ane mogalabe ka e ka ya hlakantšitše medimo le ya ga mamma lapa le ba leng ka go lona ke la ga bomma go bona ga bomma go lena go šetše ba bakae ba ba phelang ba tlhokofetše ka moka so wa bona re lapa lela le ne letšwa lapa lela go a hwiwa ka mola so gore lena le tle le ye go fola le le ka mola lapeng lela le tlo ba le bothata go ne nto e sepelang ka kulapeng lele go na le letšwa le le sepelang ene o ka kry-a e le la sephedi le le dulang le lona ka mola gae ene ge e le gore ba le hlamile ka sephedi yo fetoga tokološi ntola yo le tšea lena e le bie gona ka mola e le ganetše letšwa ke a go botša e tlo fetoga tokološi e tlo ba sephedi e tlo le ganetša letšwa le ya mo le nyakang gona so gore le loke le be gabotse gona mola mmago lena a leng gona mola breakan case ye batho ba ba e dirileng ge le kgona le dule mokhukhung wa mmago lena a se bohlola go tswa ka gare ga double story o ye go dula mokhukhung as long o ne bophelo as long o ne tswelopele segolo thata ko gore go be le nto o e bonang gore wa e phelela gonjwa le dutse ka malalapeng lela go bolokilwe batho ba bantšhi lapa lela la hlatsiwa lapa lela le ka gare ga lesusu le legolo le dutse le masusu a le ka moka ka malagare ga lapa lela ke eng e santše le lokela keng a gone gore o ka lebelela dilo tše di botse o le lesusung gore o loke santše o tswe lesusung o ye seeding and then o tlo kgone o bona le ge motho a feta batho ba le ba fetang mola ba tlo ba batho ba ba tlo le kgolang e tlo ba batho ba ba tlo le thušang le ka se emele gore le lena le tle le roba le boloke le gona ka kua ga bomma go lena a na mma go lena o tlo tsoga bile le motseneng a wa bana o ra stane sa 93 go fitla ga bua le ge re bolela so bana 2025 stane se o le gore bana se go diriwa selo ke moleko nto ileng ka mola ene batho ba dirile ntoela go ne kgona gala re ba bantši ba bona ba robetše ba ntše ba ile ntoela yona e sa le gare e sa bereka mmereko wa yona bothata bo bogolo ba dihlare ke gore ge sehlare se ile sa beiwa e le letšwa ge dihlare di mela le lona le ya hloga ge le sebela le ntšha ka mola a gone gore le tlo le tlogela so ntšhang ka mola le tle le nyakeng ka segagabo lena gore ke mang a swanetšeng go šala ka malalapeng ge e le gore mo gongwe malome le be le ne malome mosadi ya malome o kae malome na tsule ka gae a gile number 2 o ka yena malome ya nto e leng ka mola ene bothata kgaoganang le nto e leng ka mola lo tša lena di tloloka a le lahle lapa la kokwa lena ke nyaka le nkušiša a le lahle lapa la kokwa lena le lwantšhana le dilo tše di beilweng ka mola gare ga lapa la kokwa lena le lwantšhana le bothata bo bogolo bo e leng gore ke ba lekhule le leng ka mola gare ga lapa la kokwa lena gape nto eno bontšha ga botse re ola sese o robile ke dilo o ra re nkane wa mokosining ka robega morobogo o ka re nna ke wele godimo ga ntlo motho o robile ke dilo o ne go bontšha gore o robile ke dilo ene ge e le gore marapo a gage ge a felelela wa e gongwe la sa robege ene le gona bona wheelchair gape wheelchair wa e bona gore ke nnyane wheelchair ye e go tšee e go robe matsogo a mabedi e be e tle go robe serope wheelchair ye nnyane a wa kgonagala
a go kgonagale ene o wile o e tswa ntlong ya botshwela mare toilet ake wa bona meleko e mentši ya batho ba e bea gona kua toilet a ke re motho o molomong motho o ne kgono tsena koko ke kgopela go ya ntlwaneng gante o phuthetše ka mo a fitlha go latlha gona ka mola wena wa ka mola o tšea boamo bola ka mola o tla le bona go ya ka mo ntlong tola ya go betha so motse wa berekwa motse wa šireletšwa motse re ya o lwela ge e le gore go ne se e leng gore se ya bolaya re a se emiša malome ka kapa ke ba ya a ke go leboge Moroka o boletse go tlala seatla ke a bona le ka kua di-commenteng ka kua wa tseba basadi ba thabile ba re a rutega re tloga re rutega o mongwe šomo ore jale mosadi ge a ile a nyalwa ga a buile re dira jwang o fetotše ke a bona ba rawa mosadi ga a nyalwe gabedi lapa ga le ya ge o godimo ga lapa le lengwe mathata a lapa la bommago sese ke a mantši Moroka ene e leng a mantši a thome gone jwale a sa thomeng gone jwale o ka te botšiša gore ka gore batho ba be ba belego e le ba babedi malome ge a tlo utswa ka gae a ya go nyaka stene sa gage mola e le yena mošala lapeng go be go diagala eng kapa go be go diagetše eng wa ira selo o notswa a go kgonege o tswile mama setse a tlhokofetse aowa a setse le rena re go be go diragala eng kapa go be go diragetše eng wa bona o sa ira selo o no tswa le mosadi ya gae o tsere ke mosadi ba thomile ka o hira after o hira ba kry-a ntlo ko number 2 ba nna ko number 2 be le kwana ga botse le berekišana ga botse le moga tša malome lena and then suddenly moga tša malome a no re a re tswe ka mo dilo di le ga botse ke yena o leng a re tswa ko hae re ba bantšhi yena ka se re kgone a ka se kgone o nna le rena okay nako eo he ba tlo tswa mama na sa phela le mama na sa phela he ba tlo tswa ba ya dirumong mapele mmago lena o nyetswe ka lena ga nyalo nna ke mo ka re nna ne ke setse ko hae ne ke setse le koko ge ke re mmago lena o nyetswe ka lena ke no ra gore ge mmago lena a nyalwa ke monna owe be šitše le gona lena and then la se tsamaye le yena na tsamaile le bona nna ne ke setse le koko okay and then ge mama a palela ke tša bogadi a boa ka gae and then ke mo moga tša malome a thomileng go fila gore o ka re thari ya dile mama ga boa na se o nne le yena mma tsa malome le ba se o nyalana mama o buile before go tlo ba le mma tsa malome okay mma tsa malome ha tla o kry-ile mama ntse a le teng la tseba magagesho ge ngwana a nyalwa ka gae re a molaelela le ko sedimong gore ngwana wa nyalwa wa tsamaya o ya ga mammang le se ke la tlhole sa mo lebelelela mo le monyakeleng ka kua le mo šireletšeng re ya kwana kere and then ngwana a tsamaya badimo ba gabo ba tseba gore na o ya kae o ya go dula kae and then ge ngwana a palelwa ke tše di mo palelang kua a boa a boletše professor gore ga go sa diragala setšo sela sa gore jwale re a hlalana badimo a ke sa le wa ka mo jwale ke boela gae a kere so potšišo ko gore gone jwale lena le wela ko sedimong se sefeng le bušwa kae lena ke badimo ba bafe ba ba le šireleditšeng ke ba bommago lena gape ba bommago lena ba tseba le leku jwale ba le šireleditšeng jwang ba tseba le lekua le se gona ka mo le nna ebe gape ge ba laelela mmago ba ile wa nyalwa wa tsamaya le bana be ba ira le wena ba go ba dila ke re ngwana gage jwale go nywe le šireletše ke badimo ba bafeng ke re kweng ke ba bo monnola ba nyetše mma lena
goba ke ba bomma lena goba ke ba bopapa go lena ba ba leletšang gore le banyake moroka o leleditše gabotse mmago lena ka gore a buile bogadi o be a sa swanela go bolokelwa ka molaga gabo number 1 be swantse le mmolokeleng stenetsa gona mo mokhukhung mowe be swantse le ka se la gage letswe ka mo le mabitleng and then ka mola lapeng lela ka ona ka mo steneng se le se bolelang se fane ka fane ya monnola a tlhadileng ke mmago lena ka patladileng mmago lena a gre o wile gape tlhalo ke ya batho ba babedi ba ba phelang ko badimong a gone ntwa mohutong. That is why always go eletswa dikgadi gore ge kgadi e paletswe bogadi ge e bua a e dule nako e telele ka mogae e dulanyana ga nnyane ya tswa ya go nyaka stene mara sefane sa se berekisang kua a se sa gabo ke sa kua a tswang. So ge kgadi e bua e dula ka gae tsofalela ka gae e hlola gore e tle e kopane le monno mongwe gape monno mongwe a re ke a monyala ene ka gore lenyalo le a ratega basadi ba dumele ene monno mongwe a ge lapa godimo ga lapa la monno mongwe ke nyaka go dumelana le moroka ge a re youngsteneng kore o bana taba stene malome ka kapa ba swanetse ba break case ye leng gona wa bona taba e ya gore stene se be gona from 93 till now taba eo le santse le kgopiša ba loile break se se bona malome wa gago le mboloketse kae number 2 le sa bolokile malome plekeng e ro malome le mmolokile plekeng e ro ka lebaka la mang la mma malome ene gape gona kua ba bolokile malome gona ke dikota senku ge lasbon e tswile ka gae ya go dula kae a re ba le jwale ka motse kua a dulang a re ba le jwale ka motse a se motse no ba go no re o sa khuditše mohlo mongwe mollo wa dintwa tša ka gae goba se leng gona ka nako yewe cause lasbon go ya ka setšwa sa gabo batho ga itšwe ka gae then ge yena a šalela a itšwa that is why ba re motse wa lasbon le ga a ka tšwa go tekagela a o tlhomelo lefata because go ya ka sedimo a se motse ke dikotase o hirile mo ono ba sa dutše then ga a tlhokofala swantse a tšeiwe mo a ye go bolokelwa gae ene mogatša malome yena e tlono ba mogatša malome gape mogatša malome o dia se se thabišang yena a neta ba le sedimo sa bomonna gore go sa setlatso ga se reng ene a re le lemošeng ge re nyala ngwetši a re nyale ngwetši gore e tle thute lapa la borena malome a lena le yena lapa lela a se la gage ke la gabo so mma malome a ka se kgone go thota lapa lela ka re le yena a se la gage ke la mmatswalage ebile be go nyakegile ba gabo papa sebelega mmago lena le ba gabo mme sebelega mmago lena e be bona ba tlang go thota lapa lela ba ya go thotela malome gona ge malome ba re o thuthile o tswile ka mola lena ge le re ga kokoa lena le bala kae ga gabo mmago lena ke kae ge e le mo le dutseng gona kua ga malome ke kae bana ba malome ba ka se lokele ke selo dilo tša bona di tlo šešerekana di šešerekantšha keng medimo e banyaka ka gae lapeng la ragolo wa bona ge le ka gapeletša go dula ka mola ka le lengwe la matšatši go tlo tla ngwana a re tate wa ntshwenya o robetse gore ke bue ka gae ana e tlo ba gona le ya go aga lapa la mmago lena na ene tlabe ba thoma dipolelo tše di kwagalang jwale ka ditshele tša gore o be a le kae nako e ka moka re be re hlokometse lapa le mengwaga-ngwaga nkebe e le marope ge nkebe e se ka rena
mara le tseba gore be le ntse le tlhokometse se ka ga bolena gape nnete ka nako e tshwantseng e phethagale e tshwenya batho sese mama go ka kua bogadi ba gage o ne ngwana wa tlhokofetse le lesea o tlhokofetse e le lesea le mmoloketse kae ba mmoloketse bogadi ba mama ba mmoloketse bogadi a kere ge ba mmoloketse bogadi ke ngwana mmagwe kere go ra ro ga botataga kere and then mamago go ra re o ile kae o ile ga gabo go ne mosadi a ka dumelang gore yena ga robetse ya bolokelo ga gabo gomme ngwana ga ga ye go bolokela bogadi ba gage wena o ka dumela gore go o robetse o ye go bolokela ga geno gomme ngwana ga gwa ye ga bopapage ye mama go swanetse gore ba ga bopapa go ba lokiše dilo le yena a ye go bolokelwa mo go nyakegang gona go ni bale lena le bitša ka fane ya kae ke ya kae fana mama ke ya gama and then fanela mama ba nyetse go yona ye ngwana bo lena a leng go yona kua ke ya gama then lena le ba ga mothombeni le alo mara le a tseba gore ngwana le ga ka tlhokofala e le ngwana mafelelong ngwana o a phasiwa a le tsebe gore motho e leng ngwana bo lena mo a boloketseng gona ka le lengwe la matšatši le santse le fele le ya go lebelela ka ge e le ngwana bo lena gape motho ola ke ngwana bo lena ke ngwana mma go lena a gone gore le ka molatlha mara ka mokgwa nna ke itseng ga bolokelwa mabitleng o boloketswe ka gae ka mo jarateng o tlhokofetse a ne e kgweditše kae na di 2 months 1 to 3 months alright le ga ka ba a re maybe ba ne kgwedi le mmone le ngwana mma go lena le ra re gore a ite gore le seke la nyaka go ya mo a boloketseng gona bona lena le buile ka moka yena o šetše taba ya sedimo sa gabo lena le sa gabo mama sa ga mothombeni re tlo se lokiša and then re se beyeng gabotse and then re nyake taba letswa le le feditšeng batho ka kua gare ga lapa re nyake go tseba gore tlhalo godimo ga mmago lena e tlile jwang re nyakeng go tseba gore mama go lena o reng ka seemo sa mo a leng gona go jwang re nyakeng go tseba gore a na re ya go buša jwang lasbone kua e boloketseng gona re itšea re tle re e boloke lapeng la batswadi ba gago le ya kwana le bana ba mma malome a re kwane a le kwane le baka eng ke ngwana o monnyane a na utlwisise alright a kgalege ke o monnyane a se re re alwa le bona ke bana ba malome ke ba bannyane jale a ba kgalege jwang ba sa dule le lena le ba kgalelang e le e bonang kae ga ke re ne batla ko gae ba tlo eta and then ge ba fitlha ba le mekgwane mengwe le bakgalema ba kwata wa mokgalema wa kwata banong ba ithuta okay malome ka kapang ke re no bulela batheeletše dikgono tabašidi ba di kwele mo gongwe ba re kwele bokaone go feta ka mokgo rena re kweleng taba e ka gona yang re ke gore bona ba tla reng re a leboga motheletši wa motse community radio gona fela go 96 number 3 FM thobela ra go amogela hlokaine thobela bana ba se ba tsamaye ba ko khuru ba bona ba go le gore le tsamaya le koloma le ka le ka mokhuti go shaka ba ba kae o spede sa ba o ya o gore le tsamaya le koloma ke ba tswa mo ya tse profo ba thusi ba phethele ba go lo fola re a leboga hlokaine
mšate o mogolo 013 1100406013 ashuwe akapa professor kujaje sikhona mahlangu kunjani hlangu professor Ricky Thobe ka wena ya bona batho bakwa abakwishishi ke ratho ba botsa bjao ya bona kuthi lapho kuri kukuletse ntongoleng Thombeni isinanezelo sakumma ubhekani ngabe batshela abane ukuthi bona mina ekhetho omkhulu kwaThombeni ya then isinanezelo sekhetho omkhulu kwakikekani kwagegani musikibo motswalago ba kila ento le yazile batho bakwa abakwishishi culture ya kutloletse awusowumone uthi ingwana omonyane ukhuluma iqiniso sesiloyo bona ngihluke botsa batho ngokere bona wena umnani wena lero ba kgalema akasikwe ba ba ka ditšhele sa bona tse ba sa dikwešiše ke bana batho o sesiloyo ka professor ke a o leboga hlangu bona o betla tsona ke tsona ya nawe ka kapa siyathokoza mahlangu bakwa abakwishishi napa bomzala bakho la kuphela usesiloyo 0131100406013110040 07 msrese mo moyeng dumela hle msrs thobela thobela ke tlhoka ina ka mojana e tlhele ka ra go amogela tlhoka ina batho bao ba tšhaba ka nnete batho bao ba gana ka nnete nke ba bolele nnete batho ba batla kgolo kry-a tsela ya bona ye tshwantse ba itsamaye ye le gore ye ntate moremo a ba fileng yona a ba botsang yona jale ntate moremo o ba fa tsela mola bona ba gana ka nnete wena o kwa o ka re go diragala eng mo o kwa o ka re ke e feng e ba sa e boleleng ga botse wa rra ntho ba tsa reng ga pila ke gore a ba latele setso batho o tšhabile o ile ntwe ba sa e boleleng ga botse kore ga ba latele setso ke be ke sa re ke tlo mogadika-gadika jale sho o tswele mserese mo moyeng banna mogoshadi na le kae tlo thobela re gona le kae mmagorena molaetsanyana wa ka kwa gore polelo yona re ka no e bolela mara ge e le ntate moremi o boletse go tlala seatla o boletse go tlala seatla a gone ye e fetang gore ba ke ka ga bomma go bona ka ge mma go bona ba nyetse ga ba no dira ka mokgoe mo gong ba tla bona dilo tsa bona di ba sedile wa e bona aowa ke fetsa ke riana re lebogile mogoshadi re lebogile hle moagišane ke a tseba re polelo tša rena di tlo seleka ba bantši ba kua bokonotuku ba e leng gore go ya ka bona ba nagana gore o titira o mokaone o nagana gore o ka kgona eng e paletšeng bo mammang go ne lengwa le lengwe ka mola bebeleng le le bontšhang gore moagišane o feta ngwaneno o a dulang kgole ka lebaka la gore se sengwe le se sengwe se se diragalang se bona ke moagišane le bageno ge ba etla ba botšiša yena gore na yena o bone jwang ke nyako go rweša dihlora gore o seke wa lapa e no tšwela pele o thekgane le bona ke bana beno le hlomphaneng and then dipolelo tše dintšhi ge di tšwelela o be jwale ka lehlakanoka ge go ne le moya lehlakanoka le a patlama and then moya wa feta
ge moya o fetša go feta lehlakano ka la boa la ema ke no se tsebe gore o thušana le bona o thekgane le bona ka mokgo wena dilo tša gago di sepela ga botse na ka gore go sa sautete o ba šupa ka menwana ore ke be nka ba le lesogana jwang ka baka la gore be ke dula ke ne le lena ke se ne nakwa go a masoganeng dilo tša gago di sepela ga botse Moroka Show ge e ka ba le wena o ba fegeleditše so ke gone le thušo ye e leng gore bophelong ba gago o bona o kare wa e hlaelela ke chance ya gago ye ya gore o tsene ka gepe le wena o kgone go bona gore ne Moroka a ka go thuša ka eng tia dille ke a leboga le nna ntate Moremi o nkamogela le ntateng ka Kapa le nna o thuša baagišane so le nna ka mo hae ka mola a go bose ne ke na le bana ba babedi wa mathomo ke ngwanyana wa bobedi ke moshimane a itse o bona motho a sokola le wena o le mo seemong sona seo gore ke kwa botlhoko gore ke rato ba thusa na ntšhi auso ke ngwana o monnyane mo yena le auso ke goletse mo pele a matlho a bona ba mpheta kgole ba fita la butaka o bona ore ka mgo a ke dule mo hae hantši ke tla ka di-holidays ke tla ka ne ke bereka ke mo matogong le nna like ke tlile ke bo maagišane thongo lenge ba e bona ba kgone mphounela ka mo hae o so ka mo hae o so okay ira 1 2 3 1 2 3 ke tla o bona okay last year ka June e bile le funeral ya maniaka yena auso le ausa hae o moholo ke bona ba ne ba nthusha dilong tse dintši a itse ba re motho o ka se mo leboge ka tšhelete o na le motho nako engwe o mo leboga ka diatla le ena noma batho noma ba bolela ba irang na a kena bothata ba tla bolela ba re ke itire o mo kaone but nna ke tseba gore ke thusha batho ka le nna ke na le ngwana moshimane o na le 10 and 9 years a go no bolela pila ke sokotse thata go le nno ke a ema ke nyaka thušo obo ngwana la ke mmelehile pila okay ngwana ne ke sa dule le yena a dula le mama nna ke le matogong ke bereka ke fande out ka mmemo wa hae wa crutch a mphounela mpotsa re wa tsebe gore ngwana hao a bulele pila nna ka se okay ka gopela mmereko ka re no ke na le bothata ko hae gopela o chaisa ke hae makhwanto ko lla ka ya hae e ke fitlha ke botsa mama ke krile call e tswa ko sekolong ba re ngwana a perform pila crutch o iralang mama le ena wa tlabe wa ntlhalosetsa gore ngwana a bulele pila ke ngwana moshimane o bjalo gore like e ke bona motho a lwala nna ke okile batho ba babedi ke le ngwana o monnyane ke okile malome ka a lwala ka boa ka o ka maniaka a lwala ntho e nkutlwisitse botlhoko ke ya mafela gore maniaka o tlhokofetse mo diatleng tsa ka ke motshwere ka diatla ke leka go mo thusha but ke palelwa gore ke leka gore motho ke utlwile botlhoko wa bana ke bona auso gore ke kgoletse mo pele a bona auso na tsamaya pila I'm surprised e ke mmona ke utlwa ba re motho a sa tsamaya o iragalang eng bia o re le ko haebele re makaditse bo botlhe samnyana mane o tlhokofetseng o bile surprise o go like no ma ke ba thusha a e re ke thusha o re like e reng ke le thusha go le nne ke a za mo roke a khopela metsi a khopela eng maybe ke le gaufi ke mo thushe no ma ke sa gone re ke mo thusha ka eng wa le nna ke le so ke nyaka thusho ka ngwana le nna a ka mo bophelo ba dilo tsa ka di tlhakatlhakane le nna ke kreba lekane gore a o bose ko hae le nna a ke bose o dula le mang ka gae biano go setse mama a le 1 ka mo hae so mmago wa tseba gore o hloka thusho le lapa la gage le hloka thusho wa tseba gore re hloka thusho wa tseba all right Moroka ke 11 minutes to 12 o'clock ke nagana gore taba sesi re tla
re tla re ge re le ko di-zoom meeting ra kwana gore go tla diagalang ka botse kana le re mmago lena o tlhokofetse neng 1997 na rafo be seng ke ba gona ka 97 a seng ke le no claim a re tse go hiregile ne ho na le abuto mongwe ne ba re ne le lawyer na tla a tla nyaka di particulars tsa rena then after mama tlhokofala na tla mama sa le sepetlele mamontse ne almost 5 months go sepetlele okay atla after mama has le re sno boloka mama sehlela atla so ra re sala morao ba re botse re tšhelete ya mama e tswile okay ha re tswile bjang e tse ke mang le botsa ke mang gore e tswele a sa ka na ile tle na ile ko lawyer reng engwe mo kwa ga mo di officing mo le ba re ba mo checkela ba ra wa tšhelete se le itswe and then ga ba kgone go bona gore e tswele e tsene kwa accounteng ya kakapa ya mremi ya mamma a sa ka tsang ka sa sala morao alright banya a yo ikwisisa no a gone molato moroka le ka no laelana le batheletsi la ba fa di phone number la ba fa di announcement ge ka ba di gona a ke leboge malome ka kapa se se re tlo go thuša ka ngwana re tlo ya go e bolela le bo malome ka kapa mama re tlo go thuša le ditabeng tša tšhelete tša mamago a gone account e ka amogelang tšhelete go a se tsebiwe gore ke ya mang o nkwele gore ke rileng account e nngwe le nngwe ye e kry-ang tšhelete santse ba tsebe gore ke ya mang a kere re bereka le borramolao mo re tla ba botšiša ke department ya bona ba tla re botša re go tloga mo re itšea mo re ya kae re tla go thuša a ke tsebiše batho magagešo dinoka di tletše metsi a tšhilafetše pula e nele ka maatla a re emeng gannyane go ya go phetha dinokeng metsi a hlweke a be gabotse a fokotšege ka lebaka la gore a go tlo o thuša gore o ye nokeng o ye go hlapa ka metsi ya ditšhila gomme gore ke hlapa nokeng o riska ka bophelo ba gago tsena ka gare ga metsi a mantši go ka tšea ke metsi bana ba gago ba tla šala ba hlokometše ke mang so dinoka ka ga moremi re a di emiša noka ga moremi re a emiša re phetha ditaelo ka gae ge o nyaka go phetha ditaelo o tla ka gae ke tlile go phethela go sasa ke gona o ka tsogela furugo o tlile o nkgwetša ke tlile go phetha ditaelo ke tlile go bereka magagešo ke tlile go thoma ka 8 ya furugo ko o tšhaiša ka 5 e le ge re tutukišetša go tše dingwe ka go rialo magagešo difounu tša ga moremi ke 079 1709862 goba o ka founela 0609590303 ba le hlokang go tla pitšentše kgolo ke a le kgopela le founele malome ka kapa goba malefo number ya malefo ke 072 133 6761 ke beile ga botse moruti ya ntate maobane o tlo lefa yona go ndwa le ya pitšentše kgolo ke lebogile kudu bosesi seemo sa sesi ka mogola leng ka gona ke tlo re ge ke mo thuša malome ka kapa ke tlo mo gatlantšha le mogala bo mongwe wa gešo ke bereka le yena wa ke ngaka sekgowa o tla mmona kere and then o tla re botša re go tloga mo re o bereka re ya kae so ke nyaka gore sesing ke a thušege ke kwešiša gore ge sesi ya ka ba fa faele ya gage ya sepetlele ba dila le taba tša sesi tša sepetlele ka dila le taba tša sesi tša ka mo sekgoweng ba tla thušana le mokgekolo ka kua gae ka ge le di-doctor ka moka ba bona gore ba bereka jwang akere ya re ne mogala bo mongwe ke doctor nkadimeng and then o fela e tla re thuša practice ya gage gona ka mo mabololo ke bereka le yena balwetši ba ka gantši ke ba bereka le yena so re tlo go thuša sesi akere thank you re leboga motheletši o motse community radio dinomoro tše e leng gore le romela melaetša ya dipitšeng tše kgolo ke 076
0712344076 0760712344 go tswa go nna ke le morwa motšhama ubane ke lebogile tlou tša baroka ke lebogile balli ba rena moremi crew re a leboga motheletši ka mola letlakaleng la dr moremi le ka kapa maubane a re a leboga ba frequency 96.3 fm re a leboga ba www.mcrs.co.za re a leboga go tswa go nna ke le morwa motšhama ubane